Kedeka muletheria umwe wa Meru TV nkirigira uri sasa wakura kuondio tuleithiritie uri good morning bitawa tirimba buka tuleithirie yara yari kirima ngatheti irukiriro rwa renjere ciakwa ndina ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard. Kiri ngatheti ya The Daily Nation mantu yara yakiri rito ni kiri karatasi ni kambere ni kuona budget ya becha ila chirigiri kutumirwa kiri by election ila irigiri kubuidwa mweri wa Novemba kiri ward monya na Kenya isiyombunge nyuma ya bamwe ba abunge kwithira baitonya nende kiri kana bakia mawaziri na Kenya bamwe baita uturo bo nirona rwalwekiri urito mno kiri karatasi neka kambere rungu kona teachers to join me course kimran mbaisha arimo ni berigiri kutonywa kiri mubango kana mutaratara yo insurance ya SHA runo rato kedera tukiri ruona kiri karatasi ne ke 16. Karatasi ni katwele kona rukoni mitino ya barabara ila idhirite ikikarika mwaka na jujo 2025. Minister says process will leverage the technology to capture activities at major road junctions. The government has initiated plans to introduce instant fines for motorists who flout traffic rules. Etithe bikibiki baraba kwethira bakiuna mawatho bakethaira bakiringwa baini nikenda baraba kuthia mawatho ya barabara bakethaira bakiringwa baini nikenda kunisia mitino ya barabara kuringana na utuntu iria kana rwangi rwa NTSA rwangi rwa transport anto ngiri thatu mana ya thatu ya 97 ni bethirite baita uturo bo mwakene jo ya 2025 bone kuringana na cabinet secretary wa rangi rwa transport Davis Tirichir okatasi nikaka twilling kwana CS wa Kigina John Mbadi arawete mutatara yurajua procurement mutaratara yoyurethire yuki kia introduce nikenda yutumirwa ni thirikari nene na kinya thirikari ya county yukomba kwithira yuita na mbere aram kuona abunge bakuriana nayo bakiwa ni kiutati na kana ni kiutati na watho yundiro na rari karatasi ne katuile karatasi ne katatu ni kuona waziri wa karibondeni na wathani wa motora na umbita kwithira kimenerwa ni a Kenya nontu kwa kuthetera mabitha ba borithi kuna misemanio ile ethirite ikibuithwa ni waziri Kipchumba ntere mwanya musemanio kumenyekana ya jukwaa la usalama waziri Murkomen nethirite akiaranirie na Kenya na kinya mabitha baborithi nikenda kwithira kimenya mathina yaraba ukilukira arende kwithirite kuri na malalamiko kuma kiri mabitha ba borithi bakiwa mauta jara bethera bakio ni thirikari yatithaira yakiana nende ulabathitha cia nikenda kutiira barina mauta kabeta cia Kenya mauta onto branende Murkomen umbete kwithira akithetera mabitha ba borithi nikyo onto Kenya ba mumeneretie na kuwa iuni mpukumo nirona rurika tasine katasi ne katatu ni kuona Ukraine captures Kenyans fighting for Russia in war. Ukraine umbita kwithira kiwata a Kenya bakirwira nthiguru ya Russia kiri ndwira ithirite na mbere ati kanthiguru ya Ukraine na Russia mkona a Kenya mwanya au
barani ya kinyabana barabedrete bakiwa tikana kona mtoko menyankana Peter Njenga ungini Felix Mutai Martin Mnene na Evans nebedrete bakiwa tikana bakirira ndegoro ya Russia rundi ronirori karatasi ni katatuka tadato karatasi ni tona nironiratu ya tukirila ile karatasi ni kambere uko ni idurano birabi kana by election ira yerekeri kubwithia mweri wa Novemba ntere mwanya cha ndegoro ya Kenya nonto kana kiri wode na kinyesi mbunge nyuma ya bamwe ba MPs kodra bakia mawaziri na kinyaba mungu ta torobo kwalikano ya mbunge wa Kasipul mbele kodra aita otoro wawe katasi na katotandatu ninkona wakili mwa urinkuma ukunyekana Charles Njonjo ambeta kwethera yatarire historia yawe ya wakili wa nakinya wandikirwa mauku nakinya itumi atendete ngari muthemba ya Mercedes Benz katasi na kamwanja nikona mantu yakoni mabidha baburithi berigiri kwethira bakia recruited anko na requirement mtu anabatire kwethira ari mu Kenya anabatire kwethira ari na ID na kinya nabatire kwethira ari na miaka 18 mwanka miaka 28 nkulukina batire kwethira kireke adrete form 4 na awata KCSE grade ya D+ with a minimum of D+ in English or Kiswahili. But required physically and medically fit. And Taruna battery required 5.8 feet na ari 5.3 feet. Muleti rinke brangi utareria na kwe. Rangi utareria no kwinara recruitment kwamba kwethera ikibwitherwa na nkona ntere mwanya ciande guru ya cia counties mwanya ciande guru ya Kenya ciombete kwethera ikitarerwa bura na kana ntukira ya recruitment na nare kwamba kwethera kibwithirwa kona county ni ya Meru abogeta recruitment kwamba kwithirwa ikibwithirwa kwa DCC office Kanyakine Akachio kona kwa DCC office Akachio interira kwamba kwithira recruitment ikibwithirwa ntere cia bure east ni kuona recruitment kwamba kwethera ikibwithirwa kirwa DCC office bure west ni recruitment kwamba kwethera ikibwithirwa Timau Stadium Igembe South recruitment ibwithirwa Maua Stadium Tigania East recruitment ibwithirwa Ngudiro Stadium. Karatasi neka 13 nikona mantu yakoni udhurani abugoti kiri kauntini mwanya arako kwerekana nende county nkaini ciake ciombete kwethera yikinyanirie sunsi kia 100%. Kona county ritongere tikire udhurani abugoti nikona ke county ya Kisii ikabiatiro ni county ya Tana River, county ya Kirinyaga, county ya Garissa,
kaunti ya Vihiga na kaunti ya Samburu inamba 6 na barabara itabakiudhuri n'ubwo tiburabuno n'uburu n'inkona kaunti ya Siaya ina 47%, kaunti ya Machakos 56%, kaunti ya Isiolo ina 58%, Taita Taveta 64%, kaunti ya Bungoma, Kisumu na Kakamega ina isunzika 65%, na kaunti ya Nairobi ina isunzika 66%. Karatasi nekaye 16 ninkwana ura aritwakire skuru mwanya botombeta kwithira bakiona besa kuma kire thirikari. Thousands of secondary school learners across the country have not received the government funding after their school submitted errors data to the Ministry of Education. Aritwam na kathomba kuma kire skuru cia secondary atomba kwithira bakiona becha kuma kire thirikari. Ukaratasi nekaye 16 ninkwana rwono rukonie arimu raberegeire kwithira nendi betonywa kire mutaratara iyo ugima bwa mwiri iyo SHA by mweri wa Disemba tariki 1 mwaka iyo. Niyo yari gatheti ya The Daily Nation. Tutanendekire gatheti ya The Standard ninkwana window of change with SIPS Africa as incumbent shown the door after one term. Rugo rwa ugaruruku nyuma ya marais kathomba ao ba Africa kumba kwithira bakitwa itine nyuma ya tamu imwake. Across Africa, the myth of untouchable incumbent is crumbling from Lilongwe to Gaborone, from Dhaka to Lusaka. The winds of change are sweeping away presidents who once believed elections were mere rituals. Corruption, economic despair, and a restless youth build are rewriting the rules of power. And the fall of Malawi's Lazarus Chakwera. Niko na marais mwanya hariyo rais wa Malawi Lazarus Chakwera naomba kwithira akebelwa itena nyuma ya tamu mwake. Niko na former president of Senegal kuma 2012 mwaka 2024, kuna wari rais wa Ghana kuma 2017 mwaka 2025. Kuna wari kinya rais wa Botswana kuma 2018 mwaka 2024. Urani Mogotesi Masisi. Rene mantayara honoraro kere horito karatasi ne kambere kirenga beti ya The Standard. Tuta karatasi ne katwile niko na minister kana waziri wa kigina John Badu abunge nibethe baki riana na electronic procurement system kana mubango ya mutandao ranende CS Mbandi akwenda ngwichonde cha thirikari kire thirikari nene na kinya thirikari ya county chithira cietumira mutaratara ya EGPS untobora abunge ba kuriana nabo amo nabo CS Mbadi ombe awete no mwanka thirikari nene na kinya thirikari cha county bombe kwithira betumira mutaratara yoyo mutandao nikenda gukwethira kuri na wero kire utumiri bwa mbesa cia mwingi. Ndoni rono riri karatasi na ka training kirenga theti ya The Standard.
50 acres of forest to give way to state lodge. Nkuwa na 50 acres kaunti-ini ya Meru kiri imenti forest sikethe sikomba kwethira kana mwitho jojo komba kugira yukitherua ni kenda komba kwethira kukithondekwa state lodge kwalikanwa kaunti ya Meru iri mutaratarene kana iri rwirone rwa kwethwa city. Rundo rwari karatasi-ini ka twili karatasi-ini kara katuthatu nikuona njamba imwe ikumenyekana ya Evans araimbite kwithira nindi akionekana akiwatwa ni ndiguru ya Ukraine no tupa kwithira akirwira ndiguru ya Russia augite we tika kombera kwithira akiwatwa miwate ni majeshi ba Russia naomba kwithira aitonywe nduene. Karatasi-ini katuna nikuona Winds of Change nunirona tuthia tukiona karatasi-ini ka mbere why power incumbency is now irrelevant. Nunirona rwaura marais ba Afrika bombete kwithira bakebelwa itine nyuma ya tamu mwake. Nkuona Malawi president Lazarus Chakwera na umana marais Kalumba marabethirite bakebelwa nyuma ya tamu mwake au Afrika. Nunirona riri karatasi-ini katuna karatasi-ini ka tutandatu nikuona mubango jwa utonya arimu kiri mutaratara jwa SHA kana mutaratara jwa ugima wa mwiri insurance ya ugima wa mwiri SHA irabethirigirwe utonywa mweri-ini jwa Disemba mwaka uyu. Nunirona riri karatasi-ini ka tutandatu mulethi ronda kwithomera jauna yangi ya maingi umba kwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard na kinya ngatheti ya The Daily Nation. Ithio ina kaita kakea bitawatiri babu.